Ngikubingelele pheze ngemukele azalwane esihlokweni sethu salamhla serhapsody yamaqiniso lekuyincwadi lesibhalelwe ngumfundisi Chris. Lamhla ngumgcibelo disiphohlongo kuyo inyanga yeNdlovana emnyakeni wa 2025. Isihloko sethu lasibhalela sona umfundisi lamhla sithi kuguculwa kwempilo yakho yebuntu. Kuguculwa kwempilo yakho yebuntu. Livesi lesivula ngalo silithola encwadini yaJohane wokuqala sahloko sesihlanu sifunza livesi leli-11. Bufakazi ngulobu ukuthi uNkulunkulu wasinika kuphila lokuphakade, nalokuphila kusendvotsaneni yakhe. Makavula umfundisi uyabhala uthi lelinye lemaqiniso lasisekelo lekufanele lakhe kubuka kwakho tintfo ukuthi ungubani kuKristu nekuthi kwentekani imbamba na utalwa kabusha, kuthi impilo yebuntu lowatalwa ngayo batali bakho ayisasebenti esikhundleni sekusebenta impilo yaNkulunkulu kuwe. Kuphila kwemuntfu lokoniwa sono nebutsakatsaka nalokucinzetelwe bumnyama nekuvimbeteleka etintfweni kwaphela kwase kungena bukhona baKristu luqobo. Lena ngulenye yetintfo letinkhulu letembulwa ngemaKristu. Ligama leNkosi malibongwe. Uyachubeka umfundisi uyabhala uthi ase ucabange ngeliciniso lekuthi imvelo yebuNkulunkulu lobuvela kuNkulunkulu ifakwe kumuntu. Kuphila lokuvela kuNkulunkulu kubitwa ngekuthi kuphila lokuphakade. Incwadi yaJohane wesithathu ufunze ilivesi leli-16 ulifunze ngelihumusho le-New International Version ithi ngobe uNkulunkulu walithanda live kakhulu kangangekuthi wathi made wanikela ngendvodzana yakhe lekuphela kwayo, kuze kuthi noma ngubani lokholwa nguyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakade. Uyachubeka umfundisi uthi nguloko kuphila leninako nyalo njengobe Kristu aphila kini. Bufakazi ngulobo ukuthi uNkulunkulu wasinika kuphila lokuphakade, nalokuphila kusendvodzaneni yakhe. Wonke umuntu lonendvodzana unekuphila, kanti lowo lode indvodzana yaNkulunkulu ude kuphila. Lo mbhalo siwutfola encwadini yaJohane wokuqala sahlukweni sesihlanu ufunze ilivesi leli-11 nelivesi leli-12. Ligama leNkosi malibongwe. Uyabhala umfundisi uyagcizelela uthi ngule mvelo yaNkulunkulu liyahlukanisa inkholo yebuKristu etinkholweni talelive. Incwadi yaPetro wesibili ufunze sahloko sekuqala ilivesi lesi-4 ithi sibahlanganyeli bemvelo yasezulwini, sibahlanganyeli labaluhlobo lwaNkulunkulu. Lena ngiyo inhlitiyo yelivangeli. Kushintsha kuphila kwakho lokubutsakatsaka kube kuphila kwaNkulunkulu lokumangalisako nalokungabhujiswa. Haleluya. Ligama leNkosi malibongwe. Ngiyacela ukuthi kenyalo sisho umthandazo, ngiyawusho lamagama emva kwami. Ungaphakamise isandla sakho uthi Babe lothandzekako, ngiyakubonga ngekuphila kwaKristu kimi. Kugula, tifo kanye nekungaphili kahle emtimbeni wami angeke kukhule ngoba nginekuphila lokuphakade. Kuphila kwaNkulunkulu kimi sekuncobe umoya wami, umphefumulo kanye nemtimba wami. Futhi ngihamba ngeligunya leliphelele kuSathane kanye nemandla alelive ngeligama laJesu. Amen. Nawuchubeka nesifundo lamhla utawufunza incwadi yaPetro wesibili sahloko sekuqala livesi lesi-4 ufunze nencwadi yaJohane sahloko seli-10 livesi leli-10 ufunze nencwadi yaJohane wokuqala sahloko sesihlanu uqala evesini leli-11 uyogcina evesini leli-13.
Na ufundza luhlelo lokufundza liBhayibheli ngeminyaka munye, utawufundza incwadzi yaMatewu sahluko semashumi lamabili nesitfupha, ucale evesini lemashumi lamatsatfu nakunye, uyogcina evesini lemashumi lasihlanu nesitfupha. Phindze ufundze incwadzi ya-Exodus, ufundze sahluko semashumi lamatsatfu nakune, ufundze nesahluko semashumi lamatsatfu nesihlanu. Na ufundza luhlelo lokufundza liBhayibheli ngeminyaka lemibili, utawufundza incwadzi yaMatewu sahluko selishumi nakutsatfu, ufundze livesi ucale evesini lelishumi uyogcina evesini lemashumi lamabili nakutsatfu, uphindze ufundze nencwadzi yaGenesis sahluko semashumi lamatsatfu nemfica. Ligama leNkosi malibongwe. Siyethemba nibusisekile sisafundza umlayeto wetfu walamuhla kute kube sikhathi lesilandzelako. Inkosi nibusise, nibe nelilanga lelihle.